Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, ayap man kebegantan usabin dengan nagyang kutuwa mawani'ud du'a. Ayam mana niyan na gyang kutuwa pemakaran ko pangni makna perkarnon sa kakatarimaon wallahu subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala mialitan wa uman mamang nisu uripan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Uman ipuro uripan sumbala alimanian sa pumang ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala na la yarudduhum Allahu sifra. Makna di dina perhibuba wallahu ta'ala agian kutua bela alima agian kutua uripan udina di mibuba agian kutua uripan sumbala alimanian inuntana tariman Allah subhanahu wa ta'ala agian kutua pangninian mialip sa pada hadis Allah subhanahu wa ta'ala na tantua masakaw naguma kalimuon nagutan tua malai mamala sa ipko mamalanian so uripan uban yan puro unang bala aliman yan sa ikwallah sa pamangni uba pakibubaanon wallahu subhanahu wa ta'ala sa daa ibgairun wallahu subhanahu wa ta'ala asyay uli na diyon tariman wallahu ta'ala yan ko tua pangnin yan ginan mga urip wallahu subhanahu wa ta'ala so kapamangni mapia ikaswatu wallahu subhanahu wa ta'ala maana ada mapapadal mo na marata udi na nganin sana di ikasuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Mialitan no panagyan ko tuwa talososon kita kapteri maunu Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nero no to na yang ko tuwa kibagan rekaw Allah ta'ala sa yang ko tuwa panganinga sa lagid nurupaan na kaya pamangniang kaun udi na maniniyat kaun. Ikadua nagyang ko tuwa berkadena panimu Allah ta'ala agyang kutuwa balasian uli nagyang kutakib ganiyar kaun si isa alungan na maurip Allah ay katlo nagyang kutuwa katawan wallahu subhanahu wa ta'ala adna mga raragan uli na mga tiuba uli na mga rarata pagkataling umarka na belin wallahu subhanahu wa ta'ala pagkadaan yan ito sa may sabab sa agyang kutuwa pangning ka mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Okay, nagyang ko takip man to kabagantan sa bendingan, nagyang ko to mga syai apaka aran ko katerima wallahu ta'ala ko pangni mangurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Kadip man mabtiro ubalang wana pumangni no urip sa wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapia marata udi na apia marata na baterima wallahu subhanahu wa ta'ala. Udi na apia nakapadalalim mo na baterima wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya wallahu subhanahu wa ta'ala na katawan tanwa mauntul mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Naya buat kabayaan nagyang kutuwa mapia mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Sa paganay mangurip mallah kesababan sa di kakatarima agyang kutuwa pangni uli na pakaran sa agyang kutuwa katarima wallahu ta'ala ko pangni nagyang kutuwa al-kasb min haram. So kasusugat at tigyan sa haram. Lagi du kapaman ko, udi na kasubur no, udi na kapriba, udi na kapalalalim, udi na kapanalimbut mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Naguso sala kausan mangurip Allah, kasusukat haram mangurip Allah. Kaya karinasan, nagyang utamya panutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa katawa mama, dimleleg, ash'atha aghbar, maana di matatanong ragyang kuto bukian, mapapanuabayan ng salyan di kaplayalig mga urip Allah ipupuro yan pa ng bala aliman yan sa langit mga urip Allah pumangnisik wallahu subhanahu wa ta'ala maana gyang kuto sa katamama na pinggil lubukyan na gyang kuto na pengasasabapan udi na mapapadal mo na gyang kuto pengasasabapan sa katarima wallahu ta'ala ko pangninyan ugay dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Widati ko Nabi
na kagiya so pangnagkanyan na haram. Subanian bu inuman na haram. Nagu subanian bu ditarn na puun sa haram. Wa gudhiya bil haram na ayap na ini pagparon ipigikanon na haram. Fa anna yustajabulah. Na anda mana atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam katerima agyang kutua panganinian. Anda mana katerimaun sa agyang kutua panganinian mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay sebutan nagyang kutua kasusukat sa haram na miyakalala ap kasababan sa di kakatarima agyang kutua pangni. Maana apa karan sa agyang kutua kakatarima agyang kutua pangni o uripan mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Inan mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala na terima na nagituwa pangni si kutawa tu ba yan. Kenapa niyan kerana itu mahurip Allah. Nagupun sa manusia na disusukat sa haram, kalagi do di kapalalalim, kapriba, uli na kapamanku, uli na kapanalimbut, uli na nganin sana kandigan sa haram, na yutu'y kaswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay matang benar, na kerangitan sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala. Na anda man ay katerima wallahu ta'ala ko pangni o manusia kerangitan wallahu subhanahu wa ta'ala may pantag sa iyang kutuwa haram kasusukat yan mga urip na Allah. Piti sabab sa manusia makasisinganin sa tarimaan wallahu ta'ala agyang kutuwa pemangnin yan na aya paganaya sutin yan nagyang kutuwa ginawa niyan sa andaman ay makalidas maaw niya nagyang kutuwa ginawa niyan si kukasusukat sa haram mga urip na Allahu subhanahu wa ta'ala. Ganyan ni mala sabab di kakatarima agyang kutuwa pangni uripan gupon sa kanyan na ay sukatan yan na haram mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua mga urip na Allah kasababan sa di kakatarima agyang kutuwa pangni nagyang kutuwa kapamangni sa kambara dusa. Maana lagi agyang kutuwa kapamangni mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ibaratukan na pamangni ka rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala sa mala puwersa sa para ka makabeger kaan makamanggalubog agyang kuta baya ginawang ka adi ka suatu Allah subhanahu wa ta'ala ana ka malalim sa mga tao hindi na nakasira na kanda ito isa marangit mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala hindi na lagi do ka pamanganipan mahurip na Allah saya pumangnin ka na ya Allah na sige raw na pakadaang agyang kutuwa tamukyan udi na tiuba nga udi na nganisan nagyuto na kapamangan ito kadustaan mga urip Allah na dito terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kutuwa kaya pakaplalalim mo manusia mga urip Allah na gusto Allah subhanahu wa ta'ala na di plalalim mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ni ikadua ay ikatlo okay udi na sabab di katarima agyang kutuwa pangani nagyang kutuwa kapamangni sang gulalan sa katulak sa tunganay mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Gupon sa manusia na di makapamangni si Allah subhanahu wa ta'ala na aya diyan di mapamangni si Allah nagyang kutuwa kakitulak niyan kutunganay niyan na diterimaan Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa pangni mahurip Allah. Aya karinasan nagyang kutuwa katero Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu yustajabu lil 'abd ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam meta tarus din agyang kutuwa kapag katarima agyang kutuwa pangni uripan. Din mabipindi agyang kutuwa kapag katarima upang ni uripan taman sa diskanyan mamangni. Asara tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa di makapamangni sa kadustaan o di na ba makapamangni sa katulak sa tunganay mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Yung utot tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam di mabipindi maaran o di na di maputo lagi ang kuto kapag katarima agyang kuto pang ni uripan taman sadis kanyan makapamangni sa kadustaan uri na katulak sa tunganay mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Padung mangurip ng Allah ay kapat kasababan sa di ka katarima agyang kutuwa pang ni agyang kutuwa isti'jalul ijabah. Maana agyang kutuwa
di din makalalakay sa manusia sa pagiros kanya na da tarima so pangniakan uli na tanto kumyati mangurip Allah subhanahu wa ta'ala giang ko to adi ka pakalanat o manusia sa giang ko to pamanginian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na ayad na karina sa sumanusia na di pakalanat sa kakatarima giang ko to panginian na giang ko to kapinggiraw niya na miya kapira ko makapamangani si Allah na dawan yan din tarima uli na din na milya na resulta na isino to akatero na makanggugunan na ito mangurip na Allah sa diskan yan na makalalanat na so di ka pakalanat sa giyang ko to kapakataling mo giyang ko to kakatarima giyang ko to pangani na miya kalalaap ka sa bapansa di ka katarima giyang ko to pangani mangurip Allah subhanahu wa ta'ala witi sa manusia na di niya no to peterun o penanggilin yan ubab ka budyo ko saitan udin na bo nutup ki budyo ko saitan na banyan di matero amia kapira ko dum makapamangni na da tarima wallahu subhanahu wa ta'ala udin na da amelek na resulta niyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ay mataan na pumangni so oripan sa lalayon niyan to di prereperepetan udin na kukasukasuin nagu may ilero man nagyan ko to kapanan naman rin yan sagyang ko tuwa panginian sa tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala bitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal mata natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam peterimaan so pang ni o isar kano ma lam ya'jal taman sa asara diskan yan gugaan na tanto uri na diskan yan tanto maka di magaan mangurip na Allah maana makalanat sa kanyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu da'awtu falam yustajab li yang kutuwa ayakarin sa di niyang kapakalanat nagyang kutuwa niya nung ligatirwa miyamang niya ko na datarima miyamang niya ko na datarima karina ito sa sutaw na di pakalanat na sudi ka pakalanat sa kakatarima agyang kutuwa pang ni na miya kalalaap kasabapan sa di kakatarima agyang kutuwa pang ni o oripan maurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mga